Kahamke naisigi naidi o mangpilino সমুদ্রনি kani kesaro kaisa tower hai nok. Obo kuno normal photo ya bono সমুদ্রনি kasa drone bai thangaise photo ti sao. Gana gini kuno phano koroi tei hingke tei mamang. Ar jagao a photo kaisa nokha khoroksa borok kirijak tei nobar tei joar no kirijak tei doga soi tongmani nokha. Obo kuno normal photo ya obo dunia ni jotno chlai adventure horror and mysterious photo buthuni bisingo kaisa khopjago. Te ar jago tongnai rok kwbangma no award rok bo manjak. Tamni bagui obo saidiman khoroksa borok thwina no kirijagma haikino o picture bo omahaino bini thwinani lama gana o nongma bai bo kirijak tei doga soi tongmani. Bo sak sawi phano mania je o photo nawai tongmani uklogo eba khiba aboni pore most adventure horror and mysterious photo ongui thangnai hinai bini o photo rok. Hinke busuk se extreme o tower norok wansugino mankhana tei nuguibo mankhana somudrini tei kani kasaro. Norok obo babiwi no nai mano je lakh borok no direct sinriwi tongnai somudrini kasaro kaisa tower obo nidini sak no danger zone khiklai tonima hai. Tei ar jagao adino modni saya yakheba thwina tongmani no yamra sinai kaisa ar jagao guri tongma hai no somudro tei belakino joar kajak. Jodi 1 second pano bul ongkha hingke bo ar jagao no thwiyei paikhamo tei bini bekereng bukur phano margla khamo tamni hingke amsuk somudro tei kotoro ke phano bono naitugui mania dunia ni jesuk borok kotor phano. Tei joar no karoi nobar bo amsuke no phaio bangkungtri rok. Tei joar hingke to amsuke kirima sincha amsuke kotorma khlai phaio je aborok no nugui sitei kuproi ar jagao no lengui thangnai normal borok rok hingke fiama aborok a jagao job khlainai rok hingke belekino bukha kotor ongma bai rang puisa no naiwi ar jagao no tongoi tongo borok sak no danger zone no khiklaiwi. Kotorma tei joar phaiye ar jagao phaire phaikha doglam je jagao bwchai tongmani hingke sumung hingke oboshe je ar jagao je bwchai tongnai obo kwthang deko nakeba thwiyei de phaikha ar tei joar phaibani yagolo. Saimanani bagui o kubui story eba keba kubui tabuk choliwi tongmano saimanani bagui norok ani video no puilano hoite paithak jora choya sak nai tongdi. O picture wngkha Lake Judgment Lighthouse ni. Obo France ni kaisa jagao located. Salbrum no ar jagao tui joar doglamni soman tei nukungni soman khlaiwi tui joar phaio tei nobar bo amsuk no phaio phiaba adino hingke belekino kirima sincha khlaino phaika. Aboni puro tabuk bo o picture eba khiba o mangpili rewi no tongkho busukse kirima sincha a salo. O gotna bahaike bwtwike wngkha obono saimanani swkang jotoni slai swkang saiman lainai kaisa job no twiwi. Tamo job norok kubui no khnaka. Phiaba decision wansukba biwi no nadi o job no khlainani swkang. Kaisa jaga no nigrani eba kheba naikolnani bagui $1.2 million rinani hingke norok khode khlaino. Norok o sungmung rok no khnawi wansugui no tongkhana je dunia o jesa borok phano se wngthon omahai salary eba kheba job rok ni salary rok khnawi kebo phano khaya se tonglak jesuk officer kotor phano. Tamni hingke 1 million 2 million oroni kokya o rang. O job no accept khlainani swkang alert wngui thangbai di jotono. Or jagao amsuk se nigrani eba kheba naikolna bagui amsuk se rang rwi burung rwi tongo hingke nini janni thangnani bo amsuk no kirima sincha wngnai a jagao. Sungmung hingke abo jagao tei tamono nainani bagui amsuk burung khlaiwi rangni watui rwi tong o job khlainani bagui hingke. Abo kubui de nakiba kuno scam omorok norni bwkhao question rok achai phaikana. Hingke tamo bini ukologo kirima sincha hijak koktwma tong phaidi saiman laina o video ni bisingtwi. Atlantic Ocean সমুদ্র তৈনি kasaro kaisa tower tongo. Aboni supervision ni bagui $1.2 million rinani bagui salary rinani bagui annual salary offer khlai tongo ar jagao nigrani eba kheba naikolnani bagui.
1.2 million dollar बोसोरसे रां एबा खेबा गोबां अबनरक आन्दाजा खलायनाय मानो Indian currency बाय convert खलायै Indian currency वो अंगनाय 9 crore नि ऊपर हिंके वान उजांनाय कक हिंके आमसे सिलेरि गोबां मानै दङ हिंके 1951 नि सिमि 2025 जरा अरके बफनो सामुं खलायनायनि बागै कसिलिया ओ जागाव खलायनायनि बागै कायसा वेकेन्सिनो ते ओ जागाव खाली सालब्रुमनो जेफ्रोपनो थांगै ओ जागाव जब खलायमानो ते अमो खाली हिंके तामनि बागै आमसे रां गोबां मानै दङ हिंके अवनि फिरगमुं हिंके नरखनावै बेलायखिनो वाना जागनाय अशिनो जे जागानि कक साना थांगै दङ अबो कायसा लाइट हाउस टावर फ्रान्सनि सेन्टिनेल सिटीनि सिमि प्राय 36 किलोमीटर हाकसार लोकेटेड ओ जागा हिंके कारण तामजे ओ जागाव ओ लाइट हाउस सामुं खलायनायनि बागै केबफानो गसिलिया अरबो साइमाननि सकां नरक सकां बुजिवैनादि लाइट हाउस तामो तेबिनि सामुं रक तामो लाइट हाउस उनहा कायसा ओशियाननि कनिकेसाव समुद्रनि जे जाहाज रकनो डाइरेक्शन फुनुंनानि बागै लाइट हाउस दङ लाइट हाउस नि निर्माण बुफ्रु हिंके जेपुर समुद्र जाहाज चलिनान जेंगो आजरानि सिमनो लाइट हाउस बो दङ फियाबा आफुरु साइन्स रंनि आमसक टेक्नोलॉजी केरैते लाइट रंनि बो आमसक सुजुग सुबिदा करै अंगमा बाय आफुरु आमसक सलिया आजराव लाइट हाउस करै अंगमा बाय गोबांमा जागाव वेब दैनि वेब एबा केबा दैनि जुवार पाथर एबा केबा हा करागरगो थुतायै गोबां मनो एक्सीडेंट अंगो आजराव लाइट हाउस करै अंगमा बाय दिन हिंके काहामके न लाई थंगो तामनि हिंके मकल नुगै सराय के नुगै तंगमा बाय सालनि बागै फिया बाहर हिंके बेलायके न बेजाल आमनि बागै न जाहाजनि सय डाइरेक्शन नायदोंनि बागै बेलायके न बेजाल अंगो हरनि टाइम बो हिंके ते तामो अ खतरा एकाबो खेबा डेंजार रंनो कातिनानि बागै न एक्सीडेंट रंग कातिना बागै न अ लाइट हाउस निर्माण खलायजागो ते संसा जागो पहिला लाइट हाउस फेरोस ऑफ एलेक्जेंड्रिया अबो सिनामजागो अबो 100 मिटारनि स्लाय कुसु कै सिनामजा आ समय हिंके जतो स्लाय कुसु खिनाय मानि जागो आबननो तामनि हिंके समुद्रव हाकसाल जागाव न नुहुरै दङ बिनि लाइटनि रसनि एबा केबा गोजों सोंबाक अंमारक अमो जाहाज न डाइरेक्शन फुरुंनायनि बागै सिमिया दुश्मन एबा केबा इंग्रेज जुगनि जे दुश्मन दंनाय रक अबरकनि आक्रमणनि काटिना बागैबो अबो सिनामजागो हिनि साखा अबो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बे सिनामजागा ताबो हिंके नांगिया तबो दुनियाव फ्राय गोबांमा जागाव न लाइट हाउस दंग ताबो हिंके ताबो बो अ लाइट हाउस मेरिन नेविगेशन बो बिनि सामुं खलायै दंग लाचमेन लाइट हाउस नामानि ओकलगो बेलायखिनो पेनफुल स्टोरी दंग स्टोरियस न साइमाननि बागै एबा केबा साइमान मानिल 1888 नि सिमि 1904 जरा अबो स्टोरी खबजागो आ लोकेशन प्राय 30 ता जहाज हापुं बाय थुतायै गोबां मनो एक्सीडेंट अंगै बरक रकफो थैका हनै साइमानका समुद्रव गोबां मनो स्ट्राक्चर दङ जे आमनो मकलवाय फातारनि लामाव नुखुरिया फिया बानो ग्याफन आमनो थुतायगा हंके कतरमा कायसा घटना घटिबै थांगो आवनि लगिनो 1886 साल द्रामन केस्टेल मुंगै कायसा जाहाजबो नष्ट अंखा आ जागो 250 नि साइ गोबां बरक रक थैबायखा अमो बेलेखिनो किरिमा सिनजाते पेनफुल स्टोरी अमो हाय गदनाते गटिनता नांथुन हिनै आबाद बागै न 1904 सन अ लाइट हाउस न स्नामदेन बागै टियार खलायलायखा पहिला ते साजा गुजे अ लाइट हाउस न स्नामथानि बो गोबां मा बरंनि जान न थाङै पाइखा आ समुद्रनि कनिकसार तामने हिंके एटलांटिक ओशियन नि कनिकसार कायसा उचुक टावर स्रामनानि कक अ जागानि ककया अमो बेलाखिरो डेंजरस टेरिस्की सामुं 1904 नि सिमि सुरु खलायै 1911 जरा अ एटलांटिक ओशियन नि कनिकसार अ टावर न स्नामो अ लाइट हाउस दंमानि 48 मिटार याकेबा 157 फीट कुचुक जुगो ते बनो ग्रेनाइट ते कंक्रीट बाय स्नामजाक क्राक खलायै अ लाइट हाउस आमसके किरिमा सिनचा खलायै एबा केबा क्राक खलायै स्नामजाक जे अ समुद्रनि जे वेब दैज्वार फाइनाय कतर फाइनाय बो अबनो सबायै एबा केबा लीलाक्रेवै मानिया
Tei o location no sana thangka hingke somudro je dangerous jaga tongo ar jagao no o tower bo swnamjago. Tei norok o photo video no nogoi saino mankana o jagao je leher eba kebo wave tui ni jowar fainai 142 kilometer speed khlaiui tui jowar phaio. Tei ar jagao borok phano bwchai tongkha hingke bono haino misrom haike no kogonai twlangmano. Phiaba 1989 sono emon je gotna gotika o lighthouse o je o kokrok itihaso gotna kotor khlai rekha. Tamni hingke a salo o tower ni 20 ni hoite 30 kilometer kochugo khopjagui phaika tui ni jowar. O tui ni jowar eba kebo wave amsukse speed tei kora fan gwnang norok o kokrok no khwnaui andaja no khlainai mano je o tui ni jowar phaima bai o lighthouse joto no lilagui thangbaio. Adi no Lachman lighthouse o ar jaga ni caretaker tongui tongo. Aboni bumung kha Theodore Melbourne. Normal day ni hai a salo bo lighthouse no supervision bai samung khlai tongo. Adi no ferang eba keba storm ni awas amsike kotor je bono kwchangma thaireui kiriui gaborok riui rekha. Adi no bo bwkha bisingo obo uansugui nakha je bo oboni o din ni badeo kwthang phano tongkha hingke o lighthouse o jibono kunu dino phano samung khaya tei bini jaitu gustir rok no bo samung khlai rinani bagui regalak amsuk dangerous jaga rogo hinui uansuka bini bwkha bisingo tini jodi kwthang tongkha hingke hinui. Tei a kirima jorao no kaisa helicopter ni khorang khnaka tei bini gana no phai tongo. Phiaba a helicopter bono afro banchi renani bagui phaiya a nazara rok no capture khlaiui famous khulaina ni bagui khe phaio. Jephru bo jandala khulugui naikha afro helicopter o kajak famous photographer Gishard afro a jagao kajak bo photo tisanani bagui capture khlainani bagui o nazara rok no. Bo storm tei amahai tui jwar no capture khlainani bagui belai hamjago tei afro bo amahai no capture khlainani bagui a jagao phaio tui ni jwar rok no. Melbourne afro uansuka all helicopter bono rescue khlainani bagui se phaio hinui. Phiaba obo ateiya photo eba keba picture capture khlainani bagui se phaio o famous photographer. Phiaba bo helicopter no nogui jandala khulugui ongkhorui naikha bono bade banchi no eba keba rescue de khlaino hinui. Phiaba o helicopter phaimani bini thwimani karon se wngsio. Tei paithago sanamung chungo je o lighthouse o samung khlainani bagui $1.2 million rinani himani obo jotono thokaisi. Tamni hingke sako satellite horjak bai o lighthouse no automatic connect khlai rejak. Aboni bagui tabo hingke ar jagao borok job khlainani bagui eba kheba naikolnani bagui borok nangliya automatic connect khlaijak wngma bai satellite bai. Hingke ar jagani a worker bade banchika hingke bono afro rescue khlaina jakha a jagani tower ni rescue worker rok bai.